Ngiyabingelela kubo bonke abalandeli beZinohlonzo Media Foundation broadcast. Kulesikhathi samanje okhulumayo uChief Bishop Fano Zulu webandla leGod's Principles Family Church. Ngibase ngokukhonza eSoweto, ngihlala eThembisa. Now ngicela nje ukusho ngokufishane kubalandeli ukuthi ngingwasezayoni, ngizalelwe eZayoni, ngazalelwa eThekwini, ngizalwa intombi yaseMambatheni engizalayo, ngingwakwaZulu. uNkulunkulu wahamba nami. Kuningi-ke okwenzeka empilweni yami okubonisa ukuthi uSathane waqala ukulwa ngisesesiswini sikaMashandu, walwa nempilo yami. Ngeke-ke ngakuchaza okuningi, kodwa nje ngahlala kuMashandu kwaze kwaphela unyaka, ngazalwa enyangeni ka-12 khona la eKing Edward. So uNkulunkulu-ke engibizile, ngiqhubekile-ke nokuphila ngakho konke uNkulunkulu abefuna ngikuphile. But-ke namanje ngikhulela-ke ebandleni leCornerstone Christian Church elasungulwa uBishop R.H. Khumalo endaweni yaseNquthu, Landa, laze lazofika eThekwini, lashaya eGoli, laze layofika eSwazini, ey'ndaweni zonke. Emva kwakhe kwalandela uBishop A.M. Khumalo eFosorus. Emva kwakhe kwalandela uBishop M.F. Shandu owaziwa kakhulu eThekwini, oluthatha ibandla walibeka kwenye level. Kodwa-ke ngenxa yobizo uNkulunkulu ayengibizele ngalo, ngo-2013 ngaqala uhambo lwami. ngo-2013. So-ke bazalwane benkosi, balandeli bonke abakhona, ngifuna ukudlulisa lo mlayezo othi kulelu hlelo ukhona umlayezo engifuna ukuletha kubalandeli. Number 1 engiqala ngawo ukuthi uyini uZayoni, ungubani uZayoni, yini izinto ezenzeka ebandleni laseZayoni. Sizolandela lapho-ke kulamalanga azayo alandelayo, bazolandela abalandeli bebuka lolo hlelo oluzoba khona. Emva kwalokho-ke sizoqhubeka nokuthi kahle kahle ngempela uyini umuntu, uNkulunkulu mayenza umuntu emhlabeni. Sizoqhubeka nalezo ifundo bazalwane, kodwa saqala kakhulu ngebandla lami uZayoni ngoba ngizalelwe eZayoni, ngikhulelwe eZayoni. Uma ngikhuluma-ke ngoZayoni, angikhulumi ngoZayoni wamajazi amhlophe nagreen, kodwa ngikhuluma ngenhlangano yasezulwini uZayoni, ibandla lamazibulo. So ngifuna ukuthi-ke abazalwane bazolalela kulolu hlelo, balalele abathintekayo. Ngikhona, ngiyobe ngitholakala. Abafuna ukuthi mhlawumbe siyochaza kabanzi ngebandla uZayoni emabandleni abawaphethe, ngoba lilodwa ibandla. Yebo akhona amabandla, kodwa lilodwa ibandla okufanele sihlane kulo, masile ibandla likaZayoni. Ngiyakholwa ukuthi lonke ibandla likamoya elikhulelwa izinto zikamoya ibandla laseZayoni, ibandla lamazibulo elokuqala. Sizolalela-ke kulolu hlelo ngokuhamba kwesikhathi, size sifike-ke ey'ntweni ey'ningi zokuba khona kukaJesu, nokubunjwa komuntu ebunjwe emhlabeni, nanokuthi luyini uhlelo lokuthi kufanele sibuyele kuNkulunkulu noma ngayiphi indlela uNkulunkulu asifuna ngayo. Ilo mlayezo enginawo namhlanje. Igama ngingufano Zulu. Ngiyalithanda leli gama ngoba umama wayengibiza ngalo, uFano wakwaZulu. Ngiyalibona le office lika Chief Bishop, that's my office engisebenza kulo. Kodwa nje ngingufano Zulu, ngihlanganyele eSoweto every Sunday. Ama details, inamba yami uma umzalwane efuna ukwazi ngami nokungithola 068 229 2206. Uma umzalwane efuna ukukhuluma nami nokungithola, ilezo inhlelo-ke esiqhubeka ngazo bazalwane benkosi. Inkosi ibe nani.